Kadawan sages lila di teh tenempo pula sen pula suhu sen pula selalu kieu teh jelat teh ka bakal doa Hode yang bisa hujan lapur silahna areueuh lah lapur kayak sin maduk serok non semunyet jalan teh kerking ngomong nih kah nanti dia kotor deh wae nyeri suku nyeri bujur Bandung sial ya nyet udah bieu labuh bujur Bandung teh urang kasana deung mah gara bieu pan jangan temal leur di bisa eta udah cangkel lagi mendung deui itu deh kah bisa hujan jadi bodoh ting jadi secara pek ya deh kan lese bukan deh kah kumaha lah dia begu di sini saya mau jaya kayak di itu ulah bisa sejauh di cedawan teh dekah bingung saya jeung nanya gitu kah pandewe kira teh nu nyendawan age naon akeun nyalakeun sorangan di wae deh kah kaca deka can buahan deh parewat kieu deh kada sirsak areueuh ning maruragan kemana deh kah itu ayat bincau tuh sekolot alah deh kayaknya suka dewe sangat mau bedog di ongko lalu terjaga anjir anjing karena geus bieu di kata mah deui nyet jangan anjing goblok ngeduk gede kayak dia teh omong berang kieu tapi asal pararoh kayak kita kunaonnya kecamatan tak pohon pare teh sarejo teh jadi pare itu lah ngalian cai harek nampun belah ditu sawat sugan geus jadi pare sugan belah ditu mah halodok mumpung halodok ya panasnya ya lumayan sedang kayak panas ini bujur kan panas bodoh itu mana itu tuh jadi lah kan dia
bujur. Aduh, baju teh. Sabar kan euy, sigan we. Sebenarnya kalau kita nanti kesero. Jelema sih padogan. Teh loba sih teh. Enggak aya loba teh. Nanti padog. Nu madog mati dah kenah. Siap pula. Tapi ia bersih deh kasuan bersih mah saya wah deh kayak mah ngebersihan pakai ngalah lauk mah cerek mah ya sahanya deh kayak wah deh kayak mah ayo ya can bersihan di kah ke baju lah ah nya sih kayak ada gue lima lauk lagi wah deh kayak mah rugi atuh ada gue deh kesan mah daunnya dah ini nyampai kena sang depan lah langsung bersih kan di belakang lauk dulu di itu buduk deh kayak mah kalian bisa iya deh kayak wah rumah tuh cerita gitu ini ngelubak ya tuh saya mah gede ke sehari kan tuang-tuang gitu tuh sabarkan dan ku aing di Ailansia saya kan anaon deh kadal cai mah masih kena gede pohon petak bener gitu ya nah siapa aing sebenarnya juga kalau oh ya kenaon mang iya kan sian iya itu dawan sila tadi tempo oh loba lauk meureun wah nya kalau tingkah mana saya ku leuwih sabulan we teh sero meureun eta ning baras ieu keneh teh capek teh tiris gitu teh oh tirisnya ini sekali debet tiris mang Pasya ya cocok kadinya